Yakona kwa county mahoma beateria nyake county no Mombasa kama Abdul Swamad Sharif Nasir jaloch ngwelaro kom governor county Mombasa. Nasir manelaro kom no giotiko marodi mebuare ruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance oyombo Hassan Omar mar UD mane gi piem ngwecha mai eno tuere giombulu moheo alufu prario. Gikone to jodak ma Mombasa no yudo jalno mabiro kawo kar Ali Joho. The county returning officer Mombasa County hereby declares that Abdul Swamad Sharif Nasir of ID number 13358416 as the duly elected county governor for Mombasa. Banglande ka jaloch yiero makawuono Abdul Swamad na otelone kweth mar Azimio eduoko erokamano ne oganda maginjo lutombulu kagi singo tero Mombasa nyime. Ushindi tayari tunao. Sababu za kuwashinda tulikuwa nazo na ushindi tukaupata. Njia ya kuwashinda tulikuwa nao, ushindi tukawapata. Na mimi nawaambia ndugu zetu wale waliokuwa katika upande ule, mimi kama Abdul Swamad Sharif Nasir ni wa kwanza kunyosha mkono kuwaambia ya kuwa hata baada ya matusi yote niko tayari kufanya kazi na yoyote Mombasa tuipeleke mbele. Jotelo mag Azimio no nyiero IBC ewi mano magiwachon gin kod paro mar tamo ODM e Loch tok chwalo nyime yiero kendo paro no ne ogore Luanda. Going forward, tunataka kutayarisha kwa sababu leo Supreme Court wameanza kazi. We believe ushindi utakuwa wa ODM Azimio na Raila Amolo Odinga atapewa victory na kiti yake. Mombasa mukae ngangari kwa sababu tuko tayari, ushindi ni wetu. Siku ya leo ni siku muhimu sana. We have painted Kenya blue. Si hapa peke yake. Tumeshinda Mombasa, tumeshinda Kakamega, tumeshinda Kakamega, tumeshinda na tumeshinda Kitui Rural. Loch mar Azimio elemo mar governor nonenore kaka thuolo mar chiero kendo tego sapar mar chuogo serikal mabiro kakikwayo johera magi monde kik bed kod buok kata matin. Yombo ni omiyo wa confidence maber, yombo ni omiyo wa moral kata wach mar Supreme Court mabiro ni jowa koro nigi mijingo. Ging'eyo maber ni at least it is possible. To mano nyiso jo piny ka jo Kenya ni at least Raila no yombo kura. Nikech ineno kaka ji owuok mogo kura, tineno ka jog Babu Owino jog Azimio yombo kura ki. So for us, we're so grateful that we won Kakamega. We're so grateful that we won Mombasa. We're also extremely grateful that we got 3 more MPs. So we're looking forward to electing a speaker of Azimio's choice, and we're looking forward to basically waiting for the Supreme Court to make a pronouncement. This one has made our case even easier at the Supreme Court. Because Kenyans have seen, you saw people coming in, they were from much coming in with money, trying to bribe, you know, but yesterday, tulifunga milango yote, tulikuwa pale chonjo, we were waiting, and we thank God that we got this victory. We are humbled. Bangu da Loch county Kakamega kod Mombasa geno koro omedrene jotelo mag Azimio kakoro giwacho ni wenge koro ong'iyo tarik 5 manyien. Sumagi wacho ni gin kod adier ni doho maduong' gi biro chiwo ng'eto mowinjore kendo man kare kodgi. Eric Owenga, Ramogi TV, Mvita, Mombasa County.